Hadian kejing syagedar ba kariboy district kadang de ke district ke badap sibun kejing duna nak benta ban kotbor ha kejing khun persya ekram covid kat khandai kinong yalam ke parti kongres lani kariboy district congress committee ha ka pratere ujileu hadian kejing yalang ke bakir ke kilap hasndon nak darkhas sya uminti rang ba ka jela ukonat ke sangma ya ka bala IT lemba ka deputy commissioner ke district ha ka bala jeru sikung kejing dawa bade ban pun urlong no lemba sokar MDA ha ka ni kejing ibu ya ka darkhas kabala jer sibun kejing kam ba kongsan nak liang kinong kit kam ka RBDCC lalam kemat da ubak Meryl Bonds MLA bat kumu presiden, ubak George Bilingdo MLA bat kumu vice president, ubak Charles Marngar MDC bat ubak Balajit Rani MDC nalor kiwe de kini kitkam hakmat ke parti kongres Riboy District. Ha kejinge kendo ya ka deputy commissioner ban pha ya ka darkhas cha umentri rang ba ka jela nagaleng ka RBDCC ka lajer ya kejinam kam bakirki ki bakentup nadu kejinam kam ya kibre kibala tebet ban kam ha ka ICU nang taban penang kam ya ki ventilator bat u estesis naga benta kanong po civil hospital nalor kanir la jeru ya kejinong kam ya kalikit nong pang kabadon ya ka ventilator naga benta kan district la jeru ya kejinong kam ban pinyo ya kejingerap bakerpang kum kejing siu ka babiang naga benta kitu ki CCMC ba pentre kam ya ki community isolation center nang ta kejinong kam ban penhe ya kejing siu naga benta ki nong tre asya kejinong kam ban a ya ki la jingerap naga benta kitu kilong yeng ki baduk barangli ki bomyo lat banai kamai jakpo namar kejing khangdam bat ru kejing penyo ba kerpang ha ka bayade bat ukhaw banduk syakitu kilong yeng kibom nan ya kikat nalor kiwe kejinong kam ki bakongsan Ban Sumar ni hamtam di belapoi ke kategori D lahap ban refar isu selong ban isyam na kapor hadin bala refar nang ni kidon sibun ki bala du no gijing im siteng lenti mar kimyo ay kilat Ban Sumar ki bapiang ina tagadaw gijing dawa na kalyang idumi adu ki por ki bala dek ada pensngoy gani bang ide bentan ki ICU facilities hapo kane ka nopo civil hospital gejungi kenang bakan pensuk na ka benta ki patient hagaju ko pot nyilalap ru habang ilit jurip ya gejing duna jung ki staff kawi ni ki daw ki ba penlong bangim don dia ka ICU unit hapo ka district gejungi tamtam hapo kumala ba sutu benta pro sikat tu haswa covid kidon arngut ki anesthesis ki ban man ki ban pej nam ta ki ICU jung kam kende iwe lara na selong kidon stang iwe ki hapan pej ki general patient ki je kidon ki iwe gejing pang kidon ki ba kelung ba ko ta kabamut ba amdan ban atat kini ki staff ki ba kam kongsan hapo ki ICU namar kata ki ICU nong po kam don ini gawe di isu ko ban kong ba ngila keren ba di ban penbiang ni gilat di Sumar kat bala hagaju ko pot kumbang ngila keren na kapor sa kapor kum gejing pengkere na kumtaka third wave dan ka fourth wave kapan sawat nagaliang jong parti ke jong iru ina banjur ya ka sorkar bandon ke covid hospital separate covid hospital ka kerpa apo ke distrik ke jongi ha bangila yo ban pej ru ya ketika MCH hospital sabadan apo umran ha ka sorkar lambau chief minister sila dep ban penbenar sebagai tata terus kan simti ban penbit penbiang jinon kam di buhun kinai budin ni ke neru hukum ke parti ni banjur ya ke sorkar kumbangila jubudin dan ustem ke beladep bagani ke covid hospital ru hapo ke distrik jungi ke menong full fledged tang Ban Sumar gi covid patient kan yeng bat kan trika hangti hapo umran Riboy distrik kama kamanda gri ban penbiang ya kini ki ambulans ki bandon bat ki ventilator support namar ni syam nagpor sa kapor ki babun ki nompang covid ki ba refar nang nena po ke distrik jungi sa Selong ki babun ki klat na siteng lenti namar ki ambulans ki biang ya ki ventilator ban support ki babun bahakat banapoh Selong kila klat terima kasih don kam benyo ki ambulans kila tentu ba EDC insa simkia kagaliang state government ru kila pensno kila penpau ban pek ban kimit kuna banira lor gani kabalai HKBD bat ka jing kersan ya kini ki community isolation center ki ba peniat da kini ki CCMC ki penpau jing sungu ya ki dor barsno kagaliang jong parti ke jong ni penpau jing sungu ko terpang ya ki CCMC ki babun ki bala kristom nadu ka stem arja apo hadu mentar kidon kini ki community isolation center ki ba kidor barsno ki la penlong lagi de ki school lagi de ki dorbar bat ki sngo ba kamlong ko basuk ban peniat ban pentelun ye ki jing don kam namar kata ni dawa ya ka sorka kumba ki la kren haka meeting ki bang leju kundu no ko por bakin age financial support ban yaram ya kini ki CCMC ki ba kidon ki sno kumno bakin pentelun ye ki jing don kam
ha gitu ki community isolation center namar bengitip kawai ni kita gijing pur state ki positif aga jela ga jingi gede gijing le ko home isolation apa gidon ki biyo ha kawai di bat kani kajing don jong kini ki community isolation center ki bandon ki cluster kabamut kidon ki snong ki bomdon ki school kidon ki snong ki bomdon ki ying dor par ki patikna ki ying ban la ban pensa indon on kinja cluster kumba sau santelik snong la ne lai telik snong ban penlong kawai ki community ka cluster community isolation center kan yarap nam tek tu snong ru susu ha ka bedi bat kani vaccination layo bani kran kumno kanang kampen bha susu kanang ba ngin sutu kini ki badon hakarta ki khatpa do sau snem bani yo ketika kin hab ban register ilade bakin yo ke slot ke jungki bakin la bani yo ya kini ketika dan dari kidon sibun ki pa na song snong jongi ki bahagan ni karta ka khat sau hadu khat fra hadu sau ki pomnang ban register online takmo tagidi ban facilitate ru ban le offline kumbala ban susu agini kiski kumba 4% kila reserve na benta kini ki ban le spot registration dari kalabu jenge ye ki bun nang turu kat bikin dapoy le se ki bawan ha ka spot registration kin pala ka phomut se kin le ki tu ba dan mar kita gidi ban facilitate ru nang ba kin la ban yo ketika namar ni susu kini ki ba khat pra sau snem ru kidon shibun ki samla ki ding kwa ban ai vaccination la ne ketika sin la ne ka dawai ki jinduna kat sabale kung manuksa mentala ngin lek apa umden menin kidon ki samla ki bi phun nga ki kwa ban ai vaccination gadi gawi ni center dalam apoy tu ki ong umden dawai gadi ding syang la phun apa stal jong imdon vaksin ngin ai kumno dan mar kita kidon nong belas ni ki driver ki nong syong dukan ki nong kamai kali ki nong nya auto ki nong nya taksi ki nong nya sumo ki bomyo ban kamai ki ni kisni lalu ngijing duk ka crowd yeki kumno kin sah ying hasam tam kidon shibun gitip ki ba syong haji ying wai bai kin siu bai ni kin thit di kabang gadi ying hasam ka kamai gaji kamdan kidon jing nomor kin dawa ya ka sarkar bagari ban compensate kiri ban siu ya gitu ki jing dan kam gidung ki ba kiladu bang kamai ha kini ki penai ki badon ka lockdown mangi sutu ka ne gadi ka national disaster kat kum ka ne epidemic disease act praspa pandai penyu bat ka national disaster ke arah jarsan ingirap habangila impose ke lockdown ka sarkar ka diben pejru kumno banyarap ki jing don kam hing hasem di jungki kuno banyarap ki jing don kam di jungki bopli boduk bokerdu bo kamai bo belat na ikin yo eka pisah ban kamai ban thet ki jing don kam di jungki nomor katang ki jing ayu du khau mentangi sutu na kaliang jong sarkar pedeng kadon ka kani ka skim lomba ka tu ka Perdana Menteri PMGKAY Perdana Menteri Garib Kalian Anna Yojana kabade ban ayu ku khau ke bagi jupat mentagi yo ku khau ke ditang gitu ke badan ya kakat AY bagakat PH lat ni gitu kimio so bagi don sibun kini ki bomdon kat itu mentah itu kimio jengerap ye ke bangi dawa kalong ba ka sarkar ke ban simkhia halor gani nadu mencem snem nagaliang jungi ka parti kongres gedung hapo legislative assembly hapo yung dor par hawaing la de kren ni gini hapo la mas tung snem arja arpo ba ka sarkar ga de bensim kia ila ai ro long ba gijin tho ko gi MLA ngle san ba ga de bensim kia ban list down ya ki kreteng jong kitu ki longying ki bom don ka trishan bakin yo ha susu na ka po sa po kendu ya deputy commissioner la pen sungo ngi ba ka sarkar kala sim ni gini ja ajimun ba kala betha ba ka sarkar long ba ka public distribution system lembag supply department bikin shim bikin kerteng di pempendekan nang bikin lak ben page gila jingrap dokumen ba kun ye kene ka klam jung covid-19 bar kumjuru na ka benta kumno ban pentikena bagi lak jung ko ka khya kin poi sidu pat ba gede ki asha kini ki asha gede ki ba trish tom hadu kata ki badu thia du dem ki ba pelut ye ka sngi ka por ka jung ki kumno nalor ban ye kun yu covid ban buddin ban ka jing duna jing penbiang jing don kam di jungki khamtam ha gabdi jing siu di jungki ni dawa ban ikan tu ya sarkar nalor gitu ki insentif ki bagi juyo na ka por sa por insentif ki bagi juyo na ka state government dan na ka central government nalor gitu ka sarkar gadi perkhat kerpang
Kadai ban yarap la kamnum no minimum 1,000 sibenai hagni ko por covid kata di jing dawa gitu mi yaki asya begini banyak 1,000 sibenai hak ko por covid kum kerja anorium gitu ai kerpang gitu ai skungu nam ta gitu kristom gitu kin ban ngisu tu ba ka kam ko ba ka sarkar ka ailat begini ke skim MGNRGA ke di skim job card ka bagi sya ban kenya ki snong ki thau ten re ngisu tu ke material komponen ke di kepala sa bun klur ka se ki snong kidon bun ki vendor ki snong ki melak ju ban penia ke kam lada fi ailat benda bantre ke kam jokka ani MGNRGA lada nyimyo dia ki hardware ki khang ka material komponen tim penla ya ke in pentrikan but susu mde tang kataru ba ka por covid ba ka pomde ka por covid ru ka material komponen ni susu ba dani kedon gejing de ki bajan khamtam menta ka por covid ni jinjar ka bobun ki don ki bobun ki vendor ki jongi ki lalenya but ingi scam begini gijing persang gijing inagaliang jong Riboy District Congress Committee ba ka sarkar kan yo sngo banginom song thaj ban budit nolor jong gijing dawa na kapenta ban ai competition dan ni bai song sngi na ko benta ki ba belah na ko benta ki ba song dukan na ko benta ki banyak kali kila buruk gijing thok kerpang na ko benta ki nomrep nama kum ke district hi bro ko ngila hi ya gijing tinjar ki nomrep jongi hak ni ki kinjat yo apalawan ke lockdown hapo ke district baru ke lockdown hapo ke nongba sulong ke jumi bat utang nilai i ba bun ba ki jur la shu sabe bun ba ki jur la shu bret kai hamadan benak mentang ki nongrep ni labu ke ni jing dawa ke kerpang ke di ben ai kanu ke jingirap na ke mentang ki nongrep hak ni kapor mat kuman ban biak se sisin na ke ke ba i mudi jungi bat i president jungi long keni ka jing persyang beta ban sim ye di gelong yeng di bampat yo ya ki ration card di ke way na ki thong di jungi kong ka parti na do macam senam kalau sisa ka jing job na ka benta ka parti ba ka jing mentoy na ka benta ki do gelong yeng long sam di upli ki bam sim la yo ek nu no kala ki jing rap kham tam e ha be di bo kha boshan ha ka di senam ko la de man dalai i ek tu ki jing e di pai ba ila tho kum ke mel e kum ka parti ngai kren ba ha po ka assembly ngai kren ba long ki ke basutana ba na ka liang sokan dia la pediang ban menta kat ku biji pentip DC asdang ban sim kerteng ya baro kilong yeng ki ba don kat roshan man bang sim bi ka kabu hamtam e ba pin pe ye ki para long yeng long sam hamtam e lung ba ju ginam sukses nong ki bi jungi ban pin pe lam ya ki tu ki buduk ki basya ki bupli ki bomyo jingiram makin wan sa khamat makin register makin ai ki kerteng ban namar be por itmet ba ye sim ini knyat sngi bang sarkar kabu na ka bentaban penduk terteng kepang kwa ban pen khe biang ya ka kamai keji lang nu no hendiat sekat bagi jiyo lembang job kan kumbalai spak klur tengka ka bisa kala sakut ha ka jela ba kawe ban kani lalong kumbalai sistem tam menta baki bon ba ki VC jungi kim shimla yo ya kani ka bai material ban kemo fiso thu hi lai spak klur na kamde ka bisa ka berit ban kani kala pen sakut lut iki kam job kan jungi ban nang ni sekmat na ngimla ban pen khli ut ya kani karena wan cucu ke jingban kiai kilong yung sem ki bamyo kamay na ka benta ki tu ki beduk ki basya kham tam e ki upli ki long ku bi ki jungi ki baju la banyo si samai jing kamay na ka ni askim job kan kini jing kerpa na ka benta kita ka tadwi jing kerpa Congress Committee yang liang jungi ekonomi kepat kolong baso ba banyawan cakmat banya ai injek nama kani ketika kalau ka jing ada ndai tang na ka benta ki bamyo tika ndai na ka benta ki yung kisam mat na ka benta ki khun ki kiti ka bangitie bayo wan sa kapali ka balai bayo ka khrut biang ka klam ka kapali ka balai kan kata bai ki khun ki kiti ki jungi ke banya dai ki ni kerpa sam senek radon ru ka jipen kre bala tam ya ka sifawut lagi don sifaw la ni arfaw la ni laifo haman kisno haman ki jaka na ka liang chok health department ka kloy banwan ban ain jek ru hasno na ka benta ki sausan sam senek ke subah sim ni kala kelti naman nila sotu babun ba kita men ki kro kim la banya seki jaka injek